Dobro jutro in dobrodošli nov vlog. Ponedeljek je, malo pozno se štartam snemati ta vlog, mi je bil kar naporen vikend, doma sem bila in malo smo gavdali. Imeli smo 60-letnico, v petek sem šla na Muto, ko je bil Muta fest, moj domač kraj, fest. Je bilo kar fajn. Zdaj pa Mika ima cepljenje. 15:08 in sem mogla po 7 stati, ker je za mene... Ne samo, da je zgodaj, nisem navajena, da moram nekaj zjutraj vstati v določeni uri in sem se skozi zbujala. Tako ob 4 se zbudim ful v paniki, da sem se zaspala in pol vsake pol ure isto, tako da, ja, slaba noč je bila. Če sem se prešicala po noči isto, po moje sem sanjala skozi, da sem se zaspala in se zastuširala, spravila. Včeraj nisem razpakirala, ker sem bila tako zmatrana, tako da sem zdaj, nekaj imam še v avto, ampak bom pol prinesla. Miko moram spet dati v torbo. Včeraj je bila kar sitna, oziroma kar jokala se je. Oh my god, pazi! Jokala se je na tu torbi. Enkrat sem jo ven vzela, zato ker sem mislila, mogoče na WC. Nije na WC, samo, ja. Odvisno, kako da sem. Zdaj dvakrat, ko smo šli čez dan domu, se ni toliko jokala, no, naj grem večer na živce. A si ready za prvi obisk veterinarja? Ne veš. Ja, ne boš, da se kar v torbo spraviš sama, a? Kaj praviš? Ja, grema. Ok, jaz sem nazaj, Mika je zdrava ko riba. Čeprav si mačka, ne? Dobila je injekcijo. Cepljena je bila. Urit, ko si jo dola, Mikica, urit. Daš pridna si bila. Veterinar je rekel, da imajo črne muce malo premočen karakter. A kaj imaš? Ti si pridna, Ona ima rada ljudi, oziroma ne boji se nobenega, ampak tako je malo gledala prvi prostor, pol je pa sama prišla iz torbe. Ful fajn klinika tja, ko sem šla, ful prijazni. Pa sterilizirala jo bom, čez kakšna 2 meseca so rekli, ne počakam. Pa jo bom še kar čipirala, ko je glih pod narkozo, da dobi čip, čeprav ni nujno za muce. Ampak ja, si bila pridna, zelo nisi vedela, da si cepljena. Je rekel, da zobe menja, pa da je fajn, da jo navadim ščetkati vsaj zunanje stran zobov. Bomo videli, eno otroško ščetko moram kupiti. Eno otroško ščetko, da si bomo zobe umivale. Tako zaspana je, ni ona navajena ob 7 stajati. Pa zdaj ta vožnja pa vse, ja tiger, je. Jaz pa ne bom, zdaj sem se zbudila. Vroče je že zdaj, ta teden je vročinski val, nič se ga ne veselim, ker ne maram vročine. Razen, če bi bila zdaj na morju, bi mi bilo vseeno. Ja, naredila sem cold brew, tako da gre v hladilnik. Lačna sem, sam jaz res nikoli tako zgodaj ne jem, samo po moje. Včeraj večer sem kar zaspala, nisem niti jedla in se mi pozna, tako da bom videla. Itak bi mogla iti v trgovino. Sam je tako vroče, da se mi sploh ne da iti kam. Čeprav ura je 9, ampak zdaj bi mogla iti. Jaz sem prej malo zadremala, cote sem dala brat. Jaz sem si naredila to-do listo, tukaj jem lepinjok, ker nimam drugega kruha, ampak realno isto. Napisala sem urnik, da urnik je narejen, naučila se bom kvačkati. Sem si v doma prinesla te, ko sem včasih kvačkala. Na Portugalskem sem se naučila kvačkati ful naključno, ampak ko smo bili, ko sem šla surfati, 2 leti zaporedoma smo z Andrejo šle surfati, surfarsko šolo, v bistvu slovensko. In to je bilo, kaj delaš, na Portugalskem. In je tam ena imela nek svoj biznis, ko je prodala te kvačka stvari, ki so bile skvačkane, take trake, kulste. In ja, vsi smo se učili, vsi smo šli tam v trgovino po te volne. Ne vem, kako se reče onim iglam. In ja, glede na to, da imam toliko stvari, pa za stream je zanimivo, se mi zdi, sem si prinesla. Saw you paint a picture of a face, a face I wasn't even
Dober dan. Dober dan. Da vam pokažem, kaj sem kupila v Šparu. Spet sem pozabila reči za kupon. Jaz sploh ne vem, kdaj so te kuponi v trgovinah in jaz nikoli ne rečem. Oni ti pa tudi itak da ne reče, ker lada si ga že porabil ali pa nekaj. Pa včeraj smo se to z mamo imeli, rekla mi si malo pogledam, kdaj imaš par te ugodnosti. Pa še meso sem kupila tak drage stvari, mislim. Ja, pozabimo. Evo, šla sem po piščančje zrezke, po čevapčiče, pol jih bom dala v zmrzovalnik, pol jih bom pa danes jedla z ajvarjem, pa z lepinjo. Eno bom še vzela, ker pol sem je že pojedla, tako da, ja, bom še drugo vzela, da se otali. Hej, ne. Cola Zero mi je zmanjkala in sem malo pogrešala. Ajvar sem si kupila, ker hočem res ono, če imam lepinje, da imam še ajvar. Jaz ponavadi kajmaka ne jem in ker pozabim ga kupiti, čeprav mi je dober. Lona, ragu, že dolgo nisem raguja jedla in si ga tudi dolgo nisem že kupil. Humus, te olive sem zanč provala, pa so mi bile dobre. Nektarine, brokoli, ker tako pomešano hodim. A pa pokalice. Od CD-vite pokalice, zato ker sem stara 12. Hecnice. V glavnem, ja, danes bom jedla čevape, lepinjo, ajvar in šopsko solato si bom zdrav naredila. Oh yeah. Zdaj sem mogla spravljati, pripraviti na stream, ampak jaz raje igram ukulele. In sem se spomnila, da nam zakaj se nisem spomnila, oziroma zdaj sem se spomnila, da se lahko naučimo na pesem, ko sem naredila cover na YouTube 100 let nazaj, ko me malo ga kar stran gledati, ampak ja, moj prvi cover na YouTube in sem sicer lahko na ukulele zaigram, tako da se zdaj učim. Oziroma sem že šla enkrat skozi, tako da dajmo praviti. To je moj hobi. Sam povem. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too, put your lips next to mine, dear, won't you kiss me once, baby, just a kiss goodnight, baby, you and I will fall in love. En kord je, akord, ko ga ne znam še, tako ni mi avtomatičen, tako da. If there's a way, I'll find it someday, and then, čeprav se mi ne čuje prav, ampak
years away. I'll find it someday. Za to. Find it someday. And then this fool will rush in. But you say... Nisem v chatu na Twitchu prebrala naslov, ko ga je Maja napisala. Sex on Fire in sem hodila zapeti seks. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. Give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. Siedi, rідна, а co? Рідна. Так маєш смішно, да, тацо? Поки да. Рідна, сіль. A buzz on and my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. Every moment tonight will led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like you used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, stand my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you're gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? No, I Čisto je napaljena na brokolin, sem prebrala, če mačke lahko brokolin pa jedajo. Can you hear me, babe? I'm lonely. I know you don't wanna talk, but just pick up. Talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it
me hold you. One last time. What if it's too late for me now? What if you found someone else so we could never be the same? How can I make up for my sins? I know the end kills me. May I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you found someone else so we could never be the same? How can I make up for my sins? Now I know the end kills me. Can you hear me, babe? I'm lonely. Ta-dam! Je dobra melona. Danes je bolj tak, bom rekla, dan hišnih opravil, malo sem pucala, kuhala. Nisem ono generalno, Mika, premikaš kamero. Nisem generalno čistila kopalnice in potleše, ampak pometla sem, kuhno sem malo bolj generalno počistila, malo sem skuhala. Zdaj sem si glih burrito bolo pripravljala, pa sem ugotovila, da nimam koruze pa avokada, tako da bomo gledali trgovino na hiter. Malo je bila nevihta. Vroče je, ali? Smeti moramo odnesti taka hišna opravila. Kaj sem še delala, se ste videli. Hej, Mutja. Pridi sem. Hoj. A nisi mi hodila dati lupčka? Ritkiča. Pancake butt. Šta tu rit imaš? Ja, kak počep nared. Pa hitra. Hecam te, lepa si. Je vroče, a? Meni tudi. Jaz nisem najbolj fanica poletja. Sploh kadar je tako vroče. Evo, jaz sem šla po koruzo, po čičeriko, še eno veliko čičeriko sem kupila. Kot sem rekla, delam si burrito bolo, pa nisem imela, malo je temno tu, ker mislim, da bo nevihta. Tako da koruzo dodam, salso, nimam guacamole, tam imam pa humus. To je to, oziroma nimam avokada tam, ampak bo čisto cool. Dobro, danes na streamu bom ponovno naslikala to sliko, to je stara slika, ignorirajte, to se je polilo in je tempera. To je stara slika, oziroma slika, s katero sem pač prišla na likovno pedagogiko. Zdaj, edini problem je, da jaz nimam tega pred sabo, da bi po opazovanju slikala, tako da bom slikala po opazovanju te slike, pa provala izboljšati, nekako bom ziher izboljšala, ampak ja,
Nimam pa ja pred sabo tega, tako da bomo videli, me prav zanima, bo zanimivo. Malo pozno si bom naredila kavo, ampak hotela sem vam pokazati. Te male kroglice sem si dala v tak glažek, pa še ene par onih srčkov. Opala, Mikica, ja, poliži. Ker, ko jih rabim za to kavo, jih nikoli ni dost, pač ker so taki mali. Zdaj sem ene dvakrat zamrznila. Pa jih imam tako, da jih na hiter dobim ven. To je to. Dam hiter nazaj v zmrzovalnik, da se ne skrimejo. To so te kuglice, ko sem jih kupila v Lidlu. Te srčke sem še dala, ampak večina teh kuglic. Coffee. Slamca. Stream je končan. Mulca je utrujena. Nismo pa kaj dosti naredili. Tako da, next time. Zdaj pa pospraviti, ne samo slikanje, oziroma stvari za slikanje, ampak vse, kar je Mika razmetala, ko se je igrala, tako da najboljš, da se kar lotim. In kot vedno vlog zaključujem, najbolj razmršena, brez make-upa vedno, nima veze. Hotela sem reči hvala in dobro novico imam, ta teden bo bonus video po dolgem cajtu, torej v soboto bo bonus video in še druga dobra novica. Pokazala vam bom, oziroma povedala svoje mnenje glede pajkice, katere vam jaz, to vam že tudi obljubljam ful cajta. Tako da ja, upam, da se veselite in upam, da vam je bil ta video všeč. Ful mi ga je bilo fajn montirati, po moje, ker je bilo toliko hrane. Mikica, reci papa, se vidimo v soboto. Vrzi ljubčka. Missing someone